Погрузитесь в атмосферу ханского периода. 19 марта в Акмеджите состоится вечер ханской поэзии и музыки «Саз ве сөз», организованный женским журналом «Ненькиджан», фольклорным ансамблем «Харем» и банкетным салоном «Ешеляда». На мероприятии будут звучать произведения крымского хана, выдающегося композитора и поэта Газы II Герая. Bu bizim klasika müzikamız desek öyledir ve şu başlangıç hanlık devrinde yaratılgan idi ve bugün afsus ki bana geç olsa da ama onun bir vakti kısmeti var çünkü ne aletlerimiz, ne hocalarımız, ne mekteplerimiz, ne notalarımız bir şey yok idi. Şimdi ise yavaş yavaş bana bizim genç istidatlar, ballar ona da çok merak ettiler. Buyurunuz, geliniz, bekleyiniz. Da ben belesem herkes alette kalacak. Вместе с музыкальными произведениями прозвучат стихи, газели Бура Газы Герая устами известных крымско-татарских артистов. А знатоки Нариман Абдульвапов и Мирзия Халитова расскажут о происхождении и истории этой музыки. Biz seyircilerimizge, umumen bütün halkımızga bir gurur duygusu bağışlamağa isteyik. Böyle şanlı hazinemiz, büyük hazinemiz olgandan. 15. asırda endi bizim böyle edebiyatımız, bizim müzika eserlerimiz var edi. Yani biz tünevin meydanga kelgen bir halk değil. Biz mına 8-9 asırlık tarihi olgan bir halkımız. Дресс-код мероприятия «Саз ве сөз» – наряды с национальными элементами. На вечере также ожидается тематический фуршет.